Hello ma'am, ngasi ki city just aigi ya gi la yeng ba hai ba tare da ya si yeng boin salur gi bako ya si sum na sa le ba ngang ba ko nungai aktre bako adu na ya yeng ba gi blog ina tora ge akoi aina hek yeng ba akoi dakar ke ni ta gi ma gi clinic se songi kano bazar om da su hang re have ne ko first MR gi manak ta su hang re have ne ko adu da anu wa hang ba clinic to ina yeng ba chalu ra gi ba ko asom gi di ma nga si le ro have ne ba anu to in lao have ne ko adu anu to in chalo se anu gi clinic to kamain to gi have to adu so i uchara gi ko ma'am di chana ba to si ma'am adu di yeng gi ko ma gi clinic anu ba hang ba se kamain to gi have to ai uchara gi ko ma'am location je Kangla dagi Kangla traffic point ne bako ada leije sidagi changaga fasimar changmai lambi do oidu ne ado changaga sida irai na dum GP college to leire ko somna TG college leure GP college sigi hek opposite ta haidar hek opposite ki sida dev jani have male dev jani jewelry sigi hek makha gi gali sida changdoi ne bako sida thar si 3 flowers dental and aesthetic and legs mathak this main thab sida dum changa ga leire ai changu hai sigi gali sida changdoi ne ko hiang khongbal cafe and restaurant sigi moi na first floor da leire adu dental clinic sina sida changa dum leire changa ni anu go hangba branch oi ni sije sigi le sino go poster di nuka sigi left side ki se tum le se do mana ya sire sine reception adu ka di kitang pi ko to so dum yam ngai ba jaga am di oi de area se han kai raw da le mi dana ko adu gi so adum le ri hong bana ti sina branch oi du ne ba adu ga hojik lei mufam sina Olambulen GP college ke opposite oi tine ba do condition je smaina ya smaina yaw do kangu adu ga yapang ga ken ma kangu dai loi pai di ko ai nai pai di loi ke le ba smaina lei ba condition jing do dum loi na treatment to ya re do ga ai do na ya da rice mill da zani tha ba sing do adu su loi na ya re dental khatagi na ti ko se aesthetic su yaw re moi facial ke ka taw ba do pa apa nupi gi loi na dum mai gi kar kar loi na sem dum ya re ko adu gi su dum yeng halak ke ado pa apa pisum ke ga moi khang ai kem hai ba hai tre adu gi dum yeng na se adu sida taw ba facial gi kai gi adum yeng ja sama ka dum lai do hana gi mafam da lak ni ga su mafam do yam khudong ja da ba lapagi adu mai na lai ba do jiki adum area infal area infal da bazar ke ka sathor ga adum rickshaw amada adum tawar la su yare private gari le sing adum direct adum changa ga area se yam nungai ba jaga am re sorong pan ni ko GP college ke opposite gari parking gi kari ga kan da wani ngai lai dire adum area se adum nungai re hana ina area su yam nungai ba adu location ki tang phak ta ba gi sigi sina som area sigi oi du ne ko ado adum sida la ga appointment adum to bi ba yare ya gi loi na treatment loi na mak tha ba yare ko ya lo thok ke si yare hak ke si yare mung nau hawan ge si yare da treatment makha ta mung yeng ni si makha ta ko mo ko ni se ta tho nào vậy nè cái đâu kìa hình như đâu vậy có thua chứ có thua đi à sắc hay này à ồ hello mau ko ni siya ta tho
Nade ko. Nade ko. Nga ba niya? Ito ga? Ayun daw ba? dental기수 트리트먼트 loimagi yareको adu mathakta khoina cosmetic ki amogi haitare ki nupi gi yare nupa gi yare sida khoina ningo chakobagi amsa festival me amala eko sida khoina offer khara zu pizza dori dentalgisu loina offer ju thaye duga khoini cosmetic ki zu khara adu haijara ge aina haiba facial oiro 999 dogum bodum thadok jeibo ko loina kit yaraga haitare whitening gi oiro acne gi oiro aduga microblading na daily beauty mask shampoo number daily lip set kumba hapapa adu mathakta eyelid surgery nose surgery aduga eyelashes extension kumba sida natana khoi natural oina lifting tawdo adugi adu ju loina khudom chaba je hai horen adu screen du tholamage ba aduga akhoi gi anova hangjaba hai tare clinic se machama hangjaba je siga loina na amasung akhoi gi kairao gi 1 year gi asmai chahi pharak pagi oina khoina gift away machama hai tare ba tree kumba amo ocha dori aduna peter ga de ko hoina dum moina haijarani mayam du khudom chaba je dobi ho adu clinic ki mai kai digi akhoi senjagadawiba giveaway se hapitang lapthokjarake ko mayam adum ready da laibiro adu yauna wasu adum honabio ko giveaway se nauna ha akhoi hai tare brand se ana kairao da le mado sonda sumuk nauna ha akhoi nungai ba phungtokpa aduga kairao gi sina chahi ama subagi anniversary hai tare ne ko adumai na tawagi giveaway se winner se mi ahum khandoine ba khandoriba rules singja adum haijarage ko ahamba da akhoi 3 Clovers Dental and Aesthetic Clinic hariba page ase Facebook Insta adum animak laibo ko cha manana adum keno tawsinbiro follow tawsinbiro aduduga hojik thagat kadoriba post sibusu like tawbiramo aduduga share su tawbiramo adom story do ko aduduga mention miyoi ahum adum mention tawbiramo aduduga comment section dasu adom gi apamba moto adum phongdokiramo aduga hayeng fawkraba matungda miyoi ahumdo adum fawkraba matungda adum akoina share dokiba kai ka adum loina screenshot thambiyo ko adu hayeng adum laaga check tawraga ado phanggadoriba pigadori pricing sina kai no hairaga di first price ta case oina lising ani ma case ta oina aduga plus ada clinic sigi maikai dagi aesthetic sigi maikai dagi hydra facial plus eyelashes ama hapchara kani boko aduduga second price tana case ta lising ama 1k aduduga hydra facial amaga aduga third price ta samanare lising ama case oina aduga facial hydra facial do adumaga hapcha doine boko haiba giveaway se pangthokadoriba date se lagliba October 13 haibadi ningol chakauga nangnawne ko ningol chakauga yaurtingai nini humni mamada pakhang oiro leisabi oiro mau oiro naha oiro loina masak phajandoine ko adu dugi giveaway ne thamjari se adu ningol chakauga nangnaba soidana adum draw tawjadoine lagliba date 13 phauba gi manungda aina sigi lottery se giveaway se ochadoine ko adu ngasi mak hairiba rules sing se follow tawsinbiro mo hairaga soidon loisilage yaji yengthoraga halakpa kanda ok macha po lerami ko ni yingo ke toba ok macha se jampo ke do inte yingi as mapi di bandare yok sia seriously ko ya ok macha ya 1 2 3 4 5 sumus lai ne sas pada ngai na thambire Semua capi topi ko yung one to. Itu. Mau kopi jauh ya, pitu pipuan tu. Kenal normal. Oh, mapi di dia empat apa ni? Yo. Hello. Oh lagi. Tingkat lagi. Ngayo pergi sih kau in ani ni bawa kau boring thari sih. Sidagi phagi phaga chagi se yam yamawne ena ayu anta lakani amta siaw de macha de yawre yo siu phara se ne lokhat la se ne thado ge da pipa du
ꯑꯗꯨꯒꯅꯕꯨ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯣ ꯁꯣꯝꯒꯤꯗꯤ ꯌꯦꯡꯉꯣ 1 2 3 go sidaga ngaprum ga aniyak sure yaurpa yawo male he kori ne si tharo ngata chalo kanam tawre singji green loi chaka wan adoni ma'am ngasi gidi swide lo shalage free dental and aesthetic ki Tree dental and aesthetic ki magi giveaway su mayam ngasai yam ko emsan na loine la fokre mayam na su magi page sabatare insta page ka facebook page ka loine follow to sanbiro ma ngasai haibirak rules sida mayam na su follow to sanbiyo aduga mayam sigi video se swipe lo sare ko